BJP asong pen MP kili kaphan pardun ron pen radamai pi kapaman pon. Difu Treasury Office alam kia puthak Karbi lo Charlie asong lapen hampang asong atumpen Karbi lo Autonomous District a Deputy Commissioner arideng pinpur alo kepajirda Dogmoka Mohamaya Than along hini ang deng Karbi kur phobong chin bongkrok kepang ni amai kapaman Karbi prime time along pen ni libertad hanbang sami Monica Milikpi non birang tonpen arjuik tha Difu Lurulangso Hacha Klamalong Jangmini Paipor Nile Thota Lumbajong Dhansiri Lapen Singhason ke Thoma constituency Parman MP candidate Horen Singh Beaphan vote keregamai kapado pona birta pherang kepen birta napalle Madhuram Lekthepen Kachari pona mailong Minister Sumrong Hang CM Tuliram Rong Hang MP candidate Horen Singh Be EM Atum Amar Singh Tiso Ratan Teron Pradip Difusa MLA Baring Vidya Singh Ingleng MLA Dr Numol Momin Atum Chetongdon Lurulangso Hacha Aklamalong vote keregamai kapado ponalong pregjama songpen bangsuri pliso seharat BJP aphan ke kroyang thek chapaklang dunsi BJP asong along chingbe dunrinti ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী সকলে পরিচিত যে আমাৰ হৰেন সিং বেদাউয়ে এইবাৰ নতুনকৈ 18 তাৰিখৰ পিছত এমপি হ'বলৈ গৈ আছে এইটো কথা পাঠৰ আনুষ্ঠানিকতা বাকি আছে যে ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ ঘোষণা কৰিবলৈ বাকি আছে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছো যে প্ৰেক্টিকেলি ফিল্ডত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আমাৰ বিজেপি দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী হৰেন সিং বে জিকিব Edom kapuri kapitun je pada tu omdo bodi tu bilangi doma gitu Joga fil bandui 10,434 square kilometer do 10,434 square kilometer long le Bangjok tamena palo long le dia pan Central government state government pen alang dina celap ceto tumpen Karbiang lo to mas council baca ko ngar pidunji apa itu na tumong do itu alang bangur pilai don ram itu Horen Singh Bepen Mayalong lam theke jai pon ke Jongsi MP ke hailote ke chengsi ke article 244A si parliament along lam thepaklang linji MOS MOU lapen central government pen direct funding upon claim ponji puta radamai pi along lam theke jai pado আমাৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হৰেন সিং বে জিকাটো 100% খাটাক মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোনেও হ'ব নোৱাৰে কাৰণ বিৰোধী দল কোনেও ইয়াত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে কোনো এটা দিশতো কোনো এটা ইস্যুলৈ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী হৰেন সিং বে জিকাটো এইটো শুনিব লাগিব শুনি পাব লাগিব গতিকে আমি একদম অলপ আৱাজটো ডাঙৰ কৰিম Difu Treasury Sai Hemalam ki puthak ka chokche Treasury Sai phulapen Difu Treasury Sai Hemalong achokomara tumaphan neping nang ji lapen aron teng pen insai nang ji polam pen Karbi lo Charlie song lapen hamphanga song atum pen jangmi ni phai player ni Karbi anglong Deputy Commissioner arideng pinpura lokaba jodama birta katnews Sai Hemalong birta napale Karbi Anglong Autonomous District a Deputy Commissioner arideng pinpura lokaba jodama long KSMI phu Simeon Rongphar UKYMI phu Warlong ki dera KFA amai phu Avinas Ronghang KSA Kongchun Bang Thompson Rongpi KFA Kongchun Bang Amarjit Timung SYJ amai phu Longki Sinar KADA amai phu Angtong Phangcho KADA Dihinrim Bang Rajan Phangcho KUPA Akongchun Bang Prohlat Tiso KHDPO Dunmai phu Mirbir Singh Taro KYA Chunbang Bimal Terang KAWJF Akongchun Bang Phi Prisla Terang Pi Lapen AKASKU amai phu Sanju Be pen cheng lo Karbi lo Charlie asong lapen hamphanga song along klembang phu bang phi pen atum pen Karbi Anglong Autonomous District Deputy Commissioner aphan pinpur lopa jerdam Halapu Treasury Sai phu Amorendra Sharma pen lam clerk chipi pona tenke Karbi Anglong Autonomous Council I count along Sika Suri Inkoi Rapli Anbed Lopusiningje Bonta Halapu Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary pen Jangmini Phai Hiniar ni Pherangke amai kepado pona long kapachini pona tenke Karbi Anglong Autonomous Council account along Tangka Phai Sika Kuti Pharo Hinira ner cap Sosaya Tangka Dolang Pusi Pachini pon La Sike Chokche Treasury Officer lapen Bang Troxy Treasury Sai Hemalong Achokomara tuma
phan police ari deng hodai pen a hok alam kapachini je phan Karbi lo charlia song la pen hamphang a song a tum pen Karbi long autonomous district a deputy commissioner a phan pimpur lo pajirda Nangkeleji parliamentary kilika baha BJP pen kachetoidun Horen Singh Bea Pharman Hamren constituency pen da ongdung avot pen kapahai vek je phanpura non malom em Mongol Singh Timung pen methang constituency arada long vote ke hang kapasik pen nangana dimalong kapado pon birda jangming ni phai player ni pherang ke hundor kro pen birda napali Hamren along nokterang lapen rong Karbi parong ni along vote ke hangamai padupon ada por phai kresi apor malom pen arni tili si aporan nokterang along radamai pi padupon si mai along don kre troxia radatu prek jama song pen cheo si BJP along tingbedun la sophia ni gang sampor phai ke thoma por pen Hamren ward number 1 rong Karbi along ta radamai pi padupon thu parong ni adim vote ke hangamai ke padupon along ta Horen Singh Bea Phan ke ongdunga vote pen si pahai pon wek popura lam chak chipirinti Perang ke pen chihut chiput ahut EM timung pen kadingje tengke Hamren constituency along ke akapre ka party ke avin pin ateng lupusi ningje along an ali tumnang theglo lo dake assessment ate gulote dake congress don thomba panchot sine pin thanda kang lo nang tuntar jolong lo jela don thom phan ta me nang tun thanam ra pakte nang bujai damo la pugali itu non itu aswa election so bangkil tum Horen Singh Bea Phan tum chitoidulo alangli hailu kulutang te tum jitu long standing demand hadak parliament along alangli kepa puduni phan paninje duni phan litung hin pen chitoiduna ko gadog nang tum chelang pepen non ke wangi parliamentary election ke ongdung puten litung chipai na proposal mo pen ni dang je tigang lo tapen belega dol party ga belu mato congress don thomba sidu usina pulo asida tanang litung thandam pakindang Nani kamat hateng ke 400 e bob no nai ke pene kelat mane ke thing chubi dam ta MEC ut gila so 45 ab bang ke thing chok chi delo reject delo gila so se la doctor hoto mane ke bedam nane bedam peng re sini la pula pudo ta la exact ke punde de paching thura monang li ko dak phanar arat la hala pu claim bom lo ke de open stage claim bom lo dak field claim lo son thok saksi towar da mu pe thand gang lo la se ringwell ten tum scheme man pen na la ke dulo scheme ke en bom tham de bom ko no de pon bom na ako hang ako kelong nai bhasi tum claim na la to se da thand gang non malom so por phan birda moi to poniksna Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Turkimi Society. I've been a voter for the last 11 years. I've always wondered, if my vote counts or if the machine has recorded what I've pressed. I've always thought, what if there's a verification system which provides proof that I've voted for the candidate and the party of my choice? Introducing a system that can assure you. The Voter Verifiable Paper Audit Trail or VVPAT is one answer to all my questions. This is one independent system attached to the electronic voting machines that allows the electors to verify that their votes are cast as intended. How to cast your vote using the EVM and VVPAT. Step 1. Enter the booth. The presiding officer will enable the ballot unit while you enter the voting compartment. Watch out for the green light on the EVM indicating the machine is ready. Step 2. Cast your vote. Press the blue button on the ballot unit against the name or symbol of the candidate of your choice. Step 3.
see the red light. The red light against the name or symbol of the candidate chosen will glow. Step 4. See the print. Look for the transparent window of the VVPAT. Look for the printed paper slip showing the serial number, the name and the symbol of the candidate of your choice. The slip remains exposed for 7 seconds, then it gets cut and falls in the drop box of the VVPAT. VVPAT, the revolution in the electoral world. As a citizen of this country, I know what and who I voted. I experienced trust, transparency and fairness. It's about verification and voters' satisfaction. Do not leave the polling station without looking at the VVPAT. This is a good thing. If your name is not in the electoral roll and you have completed 18 years of age as on 1st January 2019, then contact the BLO of your polling station to enroll your name and establish your democratic right to vote in ensuing Lok Sabha election 2019. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Report lo nangina chusir ham tamle ingisu. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalok Karbi beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adung rong supi along ke cengsi sopin so lapen so arlo dung kapamada dim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongharpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadari pinpin ang humrig mo. Nilingkan kray silobot ke joktang. Nilikay ta mathadam. Niliki piagot lakha pondoma. Kalite nilike berate machine along klang pameloma. Nilikay ta mathadam. Ke joka tengpen ke patinia varsai doma. Ningke hanga bang phophat ke joka vote lo dam lo puang thek doma. Ningke hanga party aphan. Kachiki klong isia kimia dici. Vote ke jok ang thek kot pen ke patini un adici VVPAT henlo. Nilining dorik ason anther thipen kang sai un adici. Lake isi salajong pen karjab adici lo. Lapen EVM along cerap lok ahor mulo. EVM la pen VVPAT pen nang liko son si vote jok po. Keng kamisi polling booth arlo kilut. Vote ke jok ahem arlo kilut dam pen presiding officer si ballot unit pe karpo. Keng kam hini vote jok milo. Ballot unit along akilir abatan along ning ke hanga bang puamen mate ang tek pen pachiton ra ber ignon. Keng kam ke thom ake era tur klang luma ning ke hanga bang puamen adung ake era tur klang po. Keng kampli kang chap alu klang luma. VVPAT along ke klang kang chap alu apai lang ignoi. Haladak nang lining ke hanga bang puamen mate ang tek klang luma. Labang so kang chap alu achet second proxy an siklang chonji. La so apilo te amina chi thui pen che beng pet si siang deng along che thap dam thot po. VVPAT ke isi akimi che thang klong adi chilo. Nili inut det pia mekar la pen nili che chini. Komata phansi vote ke jok vek ma la pen. Nili theklong lo kopima ning ke the klardak chingbar kri ke jokvek avot ning ke hang abang phua phan lelu pu ke patini pen ning che pang samjin na phan lo lasi vote ke joka hemar lo pen barbe ya prang e phong VVPAT along patini te kang tha laki ke mesen alam lo jongsi electoral voter list along nang limem thap thelan puluti la pen nang li jongsi arkoi niphai isi inkoira sirkep an nang li arta ningkan khrenar kep choklo puluti
polling station ABLO aphan nang limen che thap dun pen democratic arai da te non ke nang ke leji Lok Sabha election in koira sir ke paput vote chok dun ignon Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Karbi alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo phiputot birdalong wang thoiglo. Number 21 Borjan MSC constituency angkang Hanjang Langso PWD IBA long jangmini phai phorni VDP atumpen voting seat kaselam pon birda pherang kepen birda napale. Hanjang Langso langteng arong VDP atum chingrum si jangmini phai phorni ada por phai kep apor malompen motor ka chongkong mate voting seat selam pon pusi VDP langteng arong achun bang lokhesor teron pen pherang ke aphan pachini. Laso waiting set ke damtang surihini rakrepli aningkan pensi haladak malam ke do arat atum cirung cereksi arni arve pen motor ka chonghong ahut ke jokji apan selam ponlo lapen laso waiting set ke do pen pinang arat atum aniwang motor ka chonghong apan alelong ilo lokesor teron pen kapachini pon atengge ke damtang aningkan ko an pen loni sita ladak kinang sota waiting set Karbi Anglong Autonomous Council atum pen kipi ponji apan ke matha ave lasi ajat punon non kang ni bom Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum laso adim apan RDP ponra prabjin pen isi ke mesen awaiting seat ke piponji apan kachuningri alam pangda Dogmoka Mahamaya Athanalong jangmini phai phorni ada porphan nerkep apor pen Dogmoka Mahamaya Athanalong Karbi Anglong pen angtana Karbi atum penangan chingrum si kedam tangan ingkanang thun piningan ke hiniang deng Karbi kurpho bongchin bongkro kapang ni amai kapa do pon birda pherang ke pen birda napali Bangso amai along Karbi Anglong pen angtang ke do Karbi kurpho atum antanang chitong dun pen RDP dun Karbi kurpho karcho amai kapachun ponjia phan kurusar babu inti lapen Anjuli rong pipi atum pensi bangso ase kakliasai deng ponlo bangso aprang anu inti pi pensi bangso asai ingpupon bongchin bongkrok ke pangni amai along purup sing hanse lapen kongchun bangren sing hanse atum pensi patir pipon bangso asai mate karcho amai ke paman pon nangko atheke ningkan isek ang bong chuki chukam amu kisu Q&A to an penta kachipajok jia phan akimang pensi bangso asai ke deng pon pulo pusi waidak pen phirang ke atum angnu pachini pon bangso amai ke pachun jia phan Karbi kurpho atum Sunitpur Kandura Dongki lapen Chaibuk Sangsuki penta nang chitong dun Karbi Prime Time bangkela pon sing ton poniglo dome thakme kurwang thu